But in the meantime, kakabsat, I would like to challenge you this afternoon why we must keep on going. Apay nga kasapulan nga patpatuloy tayo. Dalang digiti sumagmamano nga sa lutsod nga damagek. Are you weary? Da kayo nga di kakabsat ket nabanlugen. Amoy dati word nga weary, talo iti rendering na wano meaning na ti Ilocano. Umuna, nauma. Nauma kay kading kakabsat. Nauma kan ngagbiag. Nauma kayo ti inapoy, hampay. Hahandi ngami, naging nga matay tayo kat mangmangan tayo latat inapoy. Saan tayo kumamot na maong umay di pa nagserbi ti apo. Hante kumanga ipalubos nga dumteng kada tayot pa nakasuya nagdingek ti sa uti apo. Iti pa nagigimong iti church. Ngem no bilang adaka iti dayta nga sitwasyon ti dayta nga gundaway, dayta nga mensahe ket paragan ka. Ngem no awan ka man ka dayta nga sitwasyon, dayta nga mensahe agserbiking ka nga balaag ken admonition. Taning dunudumten ken ka iti pa nakauma nga daytay live stream kalak papatay pay jerik namon. Awang gaganay gayam kasi nauma kan. Sapay ta dayta nga message ipalagip to ti apo ken ka. May sapay nga meaning iti wiri iti Ilocano ket nabannog. Dahil nabannog kakabsat ket exhausted. Siyempre, we exert effort, ipapaitay ti biyag tayo, ti bagi tayo, dagiti resources tayo, hala ngagpaay ti sarili tayo, ti familia, nang nagruna pa ti ministry, ti trabaho, nga nangayaban ti apo kanya tayo. Dungteng iti time nga, ti panagrita tayo ket we are exhausted. Kakabsat, han ko mga iso iti, kapuna nga, agquit tayo iti pamati, uno iti panagserbi, panag-soul winning, panagawis ka digiti tao iti apo. Yes, mabannog tayo. Ngem ti apo ket i-replenish namot digiti naawan, dagiti mapukaw nga pigsa kada tayo kakabsat. Another word for weary is maupay. Dumteng ti time ti biag tayo nga ado dagiti pakaupayan. Sometimes ti pakaupayan ket tattao nagrigat no daduma iti makisama ti tao. Di amen? Agsolwining ka, sikate napandimano nan, in librem pa, inikam truck, sinundom, tapos tila ko na naging gagat. Next time tong brother. Maupay ka, di ba? Amen? Dede kinungkondisyonam, Sabado kat brada, wagasan ka tong bigat wan, intanto de church, kanlakat jay guman. Huwag gawin. As if nga DJ kinapositibo na kat talaga pumudnok nga pumayso kakapsan, di ba pamudagasan kat ni alas 3 ka nga na pa nagdagas kat alauna ko nadagat ay warim wara ate pela wala una nga pimanaw so kala injubong na ka pauna yan makaupay di kastoy amoy ti ministry di pa nagserbi ti apo kapsat hanakang kanayon nga napintas iti flow hanakang kanayon nga smooth hanakang kanayon nga high day uno heyday nga makunan adamot digiti times nga low tide adamot digiti times nga dati di makungkuna nga valley o dati times nga kungkuna tayo nga kaslaki ni Apostol Pablo, dat iti panagbisbisin, panagkurkurang, panagkirkirang. But you know what? I would like to challenge you this afternoon. We must keep on going. Maybe you're also tempted by the world to turn aside. Makitam tinay lubungan, kat masulisog itirik na. Umay iti panagbackslide. Umay iti panaglamiis. Umay iti kaslang, dete, kunam ti sarilim, kat padasag mamut ti sabali nga biyak na umaakon ti kinakristyano na umaakon ti pamatik na umaakon iti kastoy lagtang routine ni panagserserbi so for a change na muna takas ta iti kwati lubong no daduma for a change nagususo deta nga statement for a change picturean dan o ka jay buok da nga napugisan kat kunadagat for a change amen oo uno hanggat daduma pa nga bambanag. So, ado kakabsat, dagiti factors nga mabalin nga isot mangupay, mangdadael, day napintas nga rikna tayo, nga agpatpatuloy ken mangpursue, day pa nagserbi tayo iti apo. This afternoon, you may have reasons, and I don't know how many reasons you have, but I can tell you up front, there are more reasons to keep on going than to stop. At adut rason tayo agpatpatuloy ngem deji agsardeng. And by the way, no istadyan tayo ket obserbaran tayo kakabsat. Tell me the reasons why you want to stop. I will tell the reasons why you must keep on going. And I would say, mas napintas deji rason agpatpatuloy ngem deji rason mo no apeng agsardeng ka. You think about it. Just, isipin mo naman. Parang kumbaga sa nagbabike, no?
Kaslang mapanggam kuma jay sapat. No? Nakatingakam kuman. Biglang ako na jay may saka doami ko, naghawid akon. Di na pinadanon kat di kapintasan, is yet to come. Di ngamin. So kung namin waking kwa na, alam ka to, dim kaya nga sa kain ta, bike mo na kat, bumabagal at tan, basta tultuloy ka, napimpinas, papanantayong di pa nagsubli, may ikapis ka. So mabaling nga dadarason mo, di panunot mong hangko kayate, naupay ako, nabannog ako, ustunan. Yeah, tell me the reasons. Kadi bagat mo't king ka, di reasons ita nga malem, 10 reasons why we must keep on going. Pag-compare ta, anat may mayat nga reason. And I believe this afternoon, that yung argument nga why we must keep on going, kat mas napimpintas nga rason, kaysa digidjay anyaman nga pagrason tayo, no api nga di tayon kayat ti agpatpatuloy nga agserbi iti Apo. So there are 10 reasons this afternoon, amen? Bali aging gana tayo alasot trabi inukwa kakabsat, amen? Okay lang ba kayo dyan? O magpapanan nyo, dagat papanan nyo, awan samad, agdardaras kay kadi kakabsat, awan, di ba? Okay. Joke lang. Alas 10 lang tirabi. So anyway, reasons why we must keep on going. Well, I'll try to finish what I can for the next 30 minutes. 30 minutes lang yung oras kong kaupsat. But number 1, why we must keep on going. Na-bless anak, DJ ko, DJ message, di kanta ni Sir Erwin, di testimony na kakapsat. Kat, amo na makangag ka, di kakas, di nga testimony, kat di no Kristiyano ka, kat wow, makabendisyon. Number 1 reason why we must keep on going is because of the love of Christ. Gaputa ti Apo, inayat na ka. What a blessing. Inayat na ka iti Apo. Kadaging gana ita kakabsat, ti Apo na nagbalbalo iti ayat na katatayo. The love of Christ. Amen? Among ka, deti Christian life tayo aming kakabsat, kat it's not just about rules nga, kastoy di aramidem, di mararamidem di kastoy, do this, don't do this. Hamo may enjoy una iti Christian life, no? Di jalat kit kitam. Dapat ti kitam ti Christian life kat jay, it's about relationship with God. Nga hamo aramidem deti nga banag, kasi dim kayat ngagladaan ti Apo, aramidom dayti nga ba nagkasit amom isot amom nga makay-ayo isot imbaga ti Biblia makay-ayo ti Apo. The Christian life is not just about obligations of doing rules and regulations. Pasat na amin dayjay. But the Christian life is about a wonderful, fulfilling relationship with the Lord. Katiyapo ko na di 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. 2 Corinthians chapter 5, the Bible says, "For the love of Christ constraineth us." Ti ayat ti Apo guti-guten na. Isu iti mangidurun kanya. Amo yung kakabsat deta barko nagdakkel ng nagbasid je propeller na ngam kaya na nga ipus. Kaya na nga patarayan. Kasta ti ayat ti Apo. Hangko ibaga nga basit ti ayat ti Apo. But what I'm saying is this, the love of Christ is enough to push us to keep on going. Isu nga timay sa nga rason, timay sa nga pangkan counsel ko no kadigiti Christian nga aglami isen, ag-backsliden ko nakita ti ayat ti Apo king ka. Apay nga kastat isupapak mo king kuana ti ayat ngayong pagita na king ka kunak no kwa. Diba inayat na ka ti Apo? Inted na ti anak na, ni Kristo inted na ti biyag na. Tapos deta nga biyag mo ginatang na, insaganaan na ka ti langit. Nagpindas ti plano na ti biyag mo. Tapos ganyan lang ang gagawin mo sa buhay na impabulod naging ka. Mukhang hindi yata reason na bol, kapatid, kunak no kwa. Kaslang pang-comfort nga pang-convict, di ba? Ma-comfort ka po di ayat ti Apo, ma-convict kasi ma-realize na ako nga ano. After all that God has done, apay nga hangko so papakan ti ayat ti Apo. Apay nga han ko nga i-render ken ko anagat nagadut kinaimbag na kanyak. Nangruna ka daga yung kakabsat. Nagpinda sa pribilehyo dada inda ti Apo kada kay adda di Hawaii. Numampay amuta yung nga saan nga nalaka. Ado nga tao ti agi-aim ti makapandita di ngamin. So, it's not easy, I believe, ti kaaday dita nga, alagat na pintas labas, ita kasasaad ko natin manlangin. Numampay, ditikot na nagragsaklat sang kabatit, agkagaro, bakit agpipin na digo, sa danto aggaapang agiinikis, di ba? Anyway, but iso di jay, pasat na amin ti ragsak ti Pilipinas. Ngayon, nukit kita nyo di kasasaad tayo kakabsat, that we are blessed. Kat gapulaan ka, digiti sang kabasit nga irritations, isot ti gapunan ngagsugi tayo ti Apo, pagtalikodan tayo ti Apo. Nga kaladi tayon kayat nga ituloy ti ebanghelyo iti pa nagserbi ti Apo kakabsat. Handi ko maipalubos. Dakdakkel ti ayat ti Apo, hindi kita nga irritations ti biyag tayo kakabsat. Dakdakkel nga amang nga i-consider di inaramit ti Apo king kanong di kita agdama nga problema. Dakdakkel labanag nga i-consider mo DJ
DJ ti Apo, dinanon na ka, DJ kinalikaguman na nga di ka mapukaw ket maddaan ka tibiyag nagnanayon ket nasarakan na tibiyag mo ngano di ka na isalakan ita ket matay ka mapang ka impyerno dakdak kalabanag nga i-consider mo dayta kapsat ngem digiti anyaman nga makaupay ti panunot mo iti agdama. The love of Christ constraineth us. Amuyo iti agwasbasak iti Bible School. Kaput among ti Bible School agat patirang matibay hanakas la kada iti Bible School dito nga libre amin. Libre ti board and lodging, libre ti makan, libre pasare adape agpa-libre pizza, di ba? Pambihira nakagasgasat di Bible student itang agbasbasa. But way back in those days, nakarkaro pa di Pastor Jude agbasbasa kapsat. Gaputa makishare dat banga. Iso nga adadadigite kabats da nga ti pangtawag dagat kabangat deta di Bible school idi. Because you cannot survive on your own. Adape may isa kanu nga Bible student idi way back years ago. Awan ba isa ang awan ti masay danang kakabsat amoy tinaramid na napan nagpuros ti napan nagala ti bulong ti yellow tops ket isut ina brown na. Imagine that. Di may sagat masakit aggurigor abus man pi aggurigor awan ay gatang nat agas na awan ti pangaldaw na. Ket imbes ngay ayan at bagbagi na ada nakita na nga nagtaray nga bahut taltalon napan nakinamat kakabsat ingkarigatan na gurigor niluto na. Ang hirap. Di ba? Kas ti karigat ti Bible school idi. Makamo ka, basta nag-surrender ka, pastor ka, bahala ka sa sarili mo. No awan church nga mangi-sponsor king ka, bahala ka, basta inted mo't biag mo, matay no matay, agbiag no agbiag, basta inted mo't biag mo serbiteo. Ganon yung aming mga determination na nagba-Bible school noon. So ito kakapsat, kapot nakakasjay, DJ, kas lang set up, environment, kung natin malangan ng rigat, basta ilipas mo tagbasa, pastor ka, agserbi ka, tiyapo. Kat, ije nga natin maud, iti kasla quotations mo, iti hugot-hugot lines. Kung kunami, iti matirang matibay, he that endureth to the end shall graduate. Nagigit kung kunami, iti, di ba, dangan di kunami, di Bible nga, he that endureth to the end shall be saved. Kunami mat, he that endureth to the end shall graduate. Kung kunami. Oo. Forward ever, backward never. Ngayon, adamay sa nga pastor. Hanga pastor, adamay sa nga preacher iti. Dak malipatan kakabsat. Kaputa di admonition nagat dingket kanya ken nakatulong kanya nga na magpatpatuloy di panagserbit ti Apo. Amom ti kunana kanya, brad kunana. Dudumdum to kingkat pa nakaupay ti ministry. Kadami na makita awang maka-encourage king ka, attendance ti church, giving nababa. Tapos basit ti masay-save, tapos kitam ti sarili, maupay ka pa iti kinakaapoy mo. No awan tot makita nga maka-encourage king ka kunana, amom ti kunana. Umanay, di panang talyaw mo, di krus ti Kalbaryo, nga mamagpatpatuloy ka. At first, hang ko ma-appreciate. Natandaan, hang ko na-appreciate ti kay papanan na until such time nga, timteng kanyak, di bagbaga na nga, bumabat attendance, basit ti na solwin, basit ti giving, nagrigat ti ministry, agagabot na problema, ado nga pagdandanagan. Katkas lang, direct nam kat, hang ko kaya ata, stone. Agsoblyak ti secular, ag-engineer kindi, nagdoktoro ko na abogado, nalagip ko di ko nana. Then I begin to reflect, Lord. Dakdak kali consider di ayat mo. Babasit lang irritation dito. Di ito ilagat ti reason ng agsardengag iti pa nagserbikin ka kat inayat na. Agpaiso ka kapsat. Tulungan na di panunot mo. Urnusan na di na. Wayaan na di pa nakaawat mo. Nga even though anyaman ti irritations nga dumteng iti biyag mo akas Kristiyano. Umanay nga talyawem. Di ayat ti Apo. Di inaramid na di krus ti Kalbaryo. The love of Christ constraineth us. So sabi ko mata, dahil nga punto kakabsat, dumket ka na kayo. Hanyo man sigod nga maawatan because it takes a while in the level of your maturity as a Christian, nga ma-appreciate mo nga, tama, ito yung sinabi ni Pastor Proby nun, oo nga naman, pag iniisip mo. Ba't it lang irritation, dahil agkuita kung di pa nagayat ko ti Apo. Dahil lang ang problema, gapula ka dahil, katagsardeng ako, nagserbi ti Apo, dakdakkel, dahil ayat na, dakdakkel, dahil naramid na para kanyak. So, ano sa kat no day tuding ti Apong agsagaba ako, why not? I will welcome these sufferings. No isot pa kay aywan na tibiyag ko, no isot pa kay daydayawak ti Apo, no isot wagas na nga may parangarang nat parabor na ganyak kat maidaydayo ti iso na, I will welcome these sufferings in my life. I will love Him because He loved me. We love Him because He first loved us. So kada kayo kakabsat dita Hawaii nung piagin na dayo tayo kakabsat. Digiti nga sa uti Apo isud ako mat imula itukit iti puso tayo. Nga isut mang pabunga, iti pamati kan panagserbita iti Apo. Because of the love of Christ. Secondly,
reasons why we must keep on going, because of heavenly rewards. Because of heavenly rewards. What a blessing. Amoy aging gana nga dati itirabaw itidaga, adala ta human nature tayo kakabsat, nga makarit na itiragsak, no kasta nga ti tao padayawan na ka. Parangalan na ka. Pasot na amin deta, because siyempre it's a part of achievement. If you are working, ma-acknowledge ka jay job, pasot na amin dayjay, kasi motivation dayjay din amin. Agasam no sika kumagat i-award na nga employee of the month. Apo, permi nga jay ragsak mo, tapos ti reward mo house and lot. Po, napaspas nagkandume nga gubra. Di nga aming kakabsat? Uno hanggat sika kumati employee of the week. Kunada, kaya nga sa employee of the week, di performance mo kat na-excelan na, na-exceedan na, isot kamayatan. Nagado, di jay kumakotam kat na labsampay. Kat ti reward mo kakabsat kat brand new Ferrari. Apo, permi nga tanga dete, kunam ka jay boss mo kat, boss, uri, jackpot paturog, 48 hours direso, brak na eh. Pauna yung kakabsat. How much more no panunutan tayo, dagiti rewards tayo sa jay langit. Dagita kat na indagaan lang. Mananamot sang kabasit, tunukwan, mapagsawaan mo, wano maperdi, di awan to, na yung kakabsat. Nga mamuyo, agdada rewards jay langit nga gururay kada tayo. Nagsaya ati ko na ti Apo di Hebrews chapter 6. Hebrews chapter number 6. Kadawatak man ni preacher Glenn nga pakibasaan na. I'm not sure if it's already there. Awan sa dita. Ay kita, Hebrews chapter 6 verse number 11. Can you look at verse number 11? No. Verse number 10. Hebrews chapter 6 verse number 10. Go ahead. Hebrews chapter 6 verse number 10. Hebrews chapter 6, verse number 10. Bible says, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have Praise the Lord. Continue. Which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister." Kakabsat, deta tandaanan nyo kanayon, every time nga invest mo nga time mo, invest mo nga resources mo, iti trabaho iti apo ngagpaay, iti pan nakaikasabay, iti ebanghelyo ti apo kakabsat. Daytoy iti dapat kaslang pagtakderam nga verse. Tapnon ti kasta, di panunot mo, amo yung amin, datayo kakabsat, very practical. Hantay maikat ti agpanunot nga, worthwhile ba to? Anong mapapala ko dito? Siyempre, adaka datay, di nga mindset. Siyempre, di ba? Alangan nga, ag-start kat, ag-put up kat business, tapos hamo pinanunot no worthwhile. Hamo pinanunot no, at damon lama income mo, no, dama profit mo, di nga min. So, common sense, di nga makuna. Now, when you want to satisfy your common sense, dahito nga pa nang invest ko time ko ti ministry. Alam ko makanyak, linipat ko't ambition ko, indot ko ti biyak ko ti apo, anat kumawat magangganap ko, di nga min nga kabsa. Anong mapapala ko sa aking ginawa? Tapos, siyempre, dagdagan na, makitam digiti kabats mo, ka-classmate mo, di ba? Kat kung kunadagat, mo daganggana, bumaga nagpaspastor man. Malagip ko, di may isang kabats ko, hindi. Di tayo yung Big Mac. Kunakit, kumusta? Kumusta? Kunana kanyak, probe, kumusta? Nagpastor ka no? Sayang kasi nga, nagpastor ka mo kung kunada kanyak. So, parang iniisip mo, pag pinaniwalaan mo yon, pambihira, miserable ka. No patsyat, yung baga na nga sayang, di no brak nga nagpastor, di I feel miserable. Kakabsat, we should not feel miserable. Dati pa nagserbita ti Apo. Ti common sense tayo kunana ti Hebrews 6:10. Ti Apo kunana, Jeff Ilocano. Tati Diyos saan na nakilo tapno lipaten na ti aramid yo ken ti bannog ti ayat yo. Nga impakita yo tinagan na, gaputi tulong yo kadagiti pakasapsapulan dagiti sa santo. Ken iti panang tultulong yo pay iti itakadakwada. Brethren, your investment in the ministry, mabaling nga saan nga mabigbig ti tao kakabsat, ngem ti Apo amuna. Kadi jay langit kakabsat, the Bible says, the Lord will reward us in heaven. So papakan to ti Apo kakabsat, sa jay langit digitoy nga banbanag, heavenly rewards. Iso nga ni Apostol Pablo, amuyo uray narigat iti pa nagserbina, uray ado, digiti kasla nagbali na pukaw na, iti pa nagbiag. But yun in 2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8,
2 Timothy chapter 4 verses 7 and 8 kunan ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Apay, because verse number 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Kitkitaek daytoy nga korona, ti kinalinteg, kadiji nalinteg nga huwes, wano mang husga, kaditid nanto kanyak iti daytang aldaw. San laeng kanyak no dikat kadigiti amin nga agayat iti panagparangna. Unto all them also that love His appearing. Kakabsat, dahil pa nagserbita iti Apo, panawan tayo to dahil nga lubong. Ngem danunan tayo sa jay langit, dagiti insagana ti Apo, number 1, dahil pagyanan tayo, gandanunan tayo, dahil balangat, dahil corona, nga guruuray sa jay langit. Iso nga kunana jay Bible, I therefore so run kunana, jay 1 Corinthians chapter 9, kita anday man kakabsat. 1 Corinthians chapter number 9, kita Royal Basit, kunana ti verse number 24, 1 Corinthians 9:24, irugik ti agbasa. Kunana di 1 Corinthians 9:24, kitaan nyo dito English, tabasa at iti Ilocano, ket kunana, saan yung ambo, nga ti paglulumbaan, agtaray da amin, ngem may salaing iti umawat ti gungguna, di ba? Amom nulumbagat may salat umawat ti gungguna. Ngam dati nga Kristiyano, no, taray tayo aming agserbi ti Apo, umawat tayo amin iti gungguna. Amen? Kat kunana dito'y, agtaray kayo met iti kasta, tapno magunudan nyo, so run that ye may obtain. So, kakapsat, nga dati na indagaan, kuma iti kitaan tayo laan nga motivation ti panagbiag tayo. Dagiti corona balangat nga nailangitan. Look forward. You know, as a pastor for the last 20 years, dahil iti may nga motivation ti panagbiag ko. Nga kung nag-apo, during narigat ti agserbigin ka, at damot in ka rin nga balangat. Kasla agbasa, narigat ti agbasa ng no, na korona ang kang kakabsat kat, valedictorian, salutatorian. Di ba? O, valedictorian ka, digiti, awan iti honor na, di ba? Siyempre, naragsak ka mo ta, orekas kasano, amen? Okay? O, 25. O, ket titunggal tao, makisalisal, amoy't makisalisal, dito agpegges nga, put all the energy. Titunggal tao makisalisal, agparben ka digiti so amin na bambanag. Amom no no atleta ka, kakabsat kat temperate in all things. Kahit nakasawen, han nga amin kat mayat, hindi lahat pwede. Kasi talaga disiplina am ti bagim tapno you are fit. I-maintain mo di wellness mo, di fitness mo, nga di health mo. Tapno ti kasta kat saan ka ma-disqualified. Uno hanggang marigatan, di tarayam. Iso nga kas Kristiyano, disiplinaan tayo di bagbagi tayo, iwaksi tayo di giti negatibo, kadun tayo di giti evil di pampanunod tayo, tapnon ti kasta kakapsat, awan dadagsen tayo, kan dagansen tayo, hindi pa nagtaray, kan pa nagserbi tayo iti Apo. So ako na diti verse 25, now they do it to obtain a corruptible crown, agasin nyo, gapulaan ka, di medalya kakapsat nga aglati, kas ti pegges da nga agdisiplina ti bagi. Imagine that. Oh, kat kunanagat, we and incorruptible. No, digiti nga tattao, kasta unay kakabsat, iti, kas lang panagdisiplina dat bagbagida, panagpractice da, panagsanay da, tapno na magunodan da, dayjay, nga medalya kakabsat nga aglati, how much more kada tayo, incorruptible, dayjay uray sa jay langit. Iso nga worthwhile kakabsat, iwaksi tayo, digiti dadagsen, iwaksi tayo, digiti evil, digiti negative, shake it off. Shake it off. Aman kasat ti shake it off. Kasat ti alig na kumakakabsat kat natulid ka. Kat medyo napitakan ka. Shake it off. Kadug di jay. And just keep on going. Why? Kasi napimpintas di jay danunem. Oh, brethren, ti Christian life kat winning side. Panalo ka sa buhay na ito. Panalo ka pa sa susunod na buhay. Saan ka pa? Iso ka backslide ka kakabsat. Awan lang ka napindas nga turungan. No, umadayo ka ti Apo, no, aglamis ka ti Apo, damagag king kay ti dayti nga malem. Adda ka di amom nga nasaysaya at pay nga panagbiag ngam di panagserbi ti Apo. No, panahawam ti panagserbim ti Apo, no, aglamis ka ti Apo, no, backslide ka, talikudam iti pamati, adda ka nakita nga nasaysaya at kumanga opsyon, alternatibo, no, aping isukat mo, di panagserbim ti Apo. Isukat mo,
DJ Corona nga magunubno di langit, gapula ka digiti na indaga na bambanag. Kakabsat, agpanunod tayo kuma. That's why heavenly rewards are enough reason to keep on going. Amen po ba? Oh, nagmayat kakabsat. Iso nga, di kita biyat tayo. Kung natin siguro, Pastor, anamat digiti awards nga ito ti Apo. Ala, briefly kakabsat, ipadalan ko, ayan. Umuna ti amin, ha? First of all, adda iti reward nga pa, di makungkuna nga incorruptible crown. Iso deti binasa deti 1 Corinthians 9. Ano deti incorruptible crown? Digiti Kristiyano kakabsat nga talaga nga they keep themselves from the world. They exercise discipline. Iti panagbiag da. Handay palubos ka ti lubong. Kat digiti handay palubos nga digiti sistema uno corruptions ti lubong kat kumput kadakwada no di kat nagbiag da nga napud no iti Apo. Those who live faithful in the Lord. Kakabsat. Dapat deti crown of rejoicing. Deti crown of rejoicing kat para ka digiti soul winners. Nagagat kang ag-soul winning, Apo, danto crown of rejoicing mo di langit. At danto corona mo di langit. Una nga pastor, jak mo mo ag-soul winning. Ala, amoy di pa nag-soul winning kakabsat kat ko teamwork. Amen. Kasla kada kami kada Sir Erwin, malagi po Sir Erwin. I was 10 years old. Ididamo tayo tag-soul winning. Ita didaya. Siya, ni Erwin, ni Ian. Dami may sa kadwami din ni Jim sa. Babang kami ag-soul winning kakabsat. Insuro na kami ni Pastor John. May sa ag-introduction. May sa ti ko na naimbag nga malimyo, manong. Adaman itad mi nga basbasaan nyo. Mapanan to itad. Si kamot to na. Kunanan to de may sa kada kami. Kat i-share mi man kada kayo kung nato ti may san. Adda kayat mi nga iburay kada kayo nga sa utiapo. Kat ni Brother Proby ti mangi-share. Siyak tumutan ti ag-share. Tuno na ka-i-share akon. Alakat, nagpakadakam nga rudan, kada closing prayer tayo, ilid ni Brother Erwin. Imagine, upat kami nag-soul winning kakabsat. So, teamwork day jay. No si kakat hanggang makarwarag soul winning, gaputa na kapoy, di bagi ka nagkarkararag ka, makishare ka ti reward, dagiti soul winners. Di cheerful giving mo para tigiti missionaries all around the world, makishare ka. Kung nanto, digiti souls, di langit, thank God. Ada missionary ngay may dito'y Cambodia, dito'y Vietnam, ngayon share na iti ebanghelyo, kadagyaman kam kadigiti amin at churches nga timbulong kadagiti nga missionary, gaputahan nga na sustain, ti panangas kasabanan no awan digiti churches nga nang subsuporta king kuana. Share tayo diyan. Soul winners crown. Adapay corona kakabsat sa jay nga makungkuna nga crown of righteousness. Dadi crown of righteousness kadigiti mang padpadaan tingan nganin niya ay ti Apo. Crown of righteousness. They are looking forward. They love the appearing of Jesus Christ. Isuda digito, digitay excited and eager. Nga Apo, umay kanapo. Ngahan nga detay agbekkel no di ka urayin na natan di pa nangala ti Apo. Amen. Alay karkararag yun, ti Pilipinas kabsat nang runa pasukin, nagadumot ti agbekkel. 14 kakabsat ti nagbekkel sa jay. Iso nga, ti pakatayan kan ti tao tuwing kathan nga COVID, lubid. Huwag ka nung kakabsat. Hanggang nung kata COVID, di ba katayan dang kakabsat, lobid. Iso nga tapasogin kat bawal ka nung taglabot talin kakabsat, ta 14 mo itong tinagbagkal. Alahan ng angaw, dahil nga ba, nagmalagat paisisil mong kailang kakabsat yung adutao, madip-depress ka, di nga tiyempo. Kat Christians, hante kung mabaw upay, di pa nagserbi, dahil ti Apo, amen. Kasla, di jay na iradyo, kakabsat na i-blatter, di pulis nga nagbagkal nga mahana nagtuloy. Kat ko na jay pulis natin, imbitin na kat jay saka na kakabsat. Nagbagkil ka jay mo saka na tapat na imbitin. Kat hindi nakita ka ruba na kakabsat na banda yung babagat yung pulong gati pulis. Kat ko na jay pulis, apay nga tasakam ti imbitin mo. Kat ko na impadas ko nga tinalyan titingad ko, sir ngam, jak mo, baka angas ko na. Binagkil na kan, imbitin na ka, titingad na kakabsat kat di makaangas, iso nga, di ka no saka na imbitin na. Agang ano yung kakabsat. Okay. Anapay ti awatan tayo sa langit. Crown of glory. Deti crown of glory para kadigiti pa pastor. Ni Pastor John kakabsat ngan nan malpas ti tarayan na agururay di crown of glory nat di langit ang kakabsat. Amen.
So nga kanyak ba't nga kasadipon ti Apo kat adayo pa'y nga adayon sapay deti dalya satek ni palpalobos ti Apo so anusak mo data damot crown ko ti langit. I want to receive my crown in heaven. The crown of glory for the pastors, mga kapatid. Praise God for that. Oh, amen. And then maudit ti amin na crown, the crown of life. Amo deti crown of life, maited kadagiti nagtiis, wenno nagsagaba nga inanusan da kakabsat. Inanduran da, tiniis da, dagiti pa nagsagaba da. Inibturan da, iti rigat, iti pa nagserbida ti Apo. Kat adot makita tayo ta Biblia, Macedonian believers, sorry kasan no rigat, dagat handa imibet tiwit-tiwit, iti pa nagserbi ti Ebanghelyo ti Apo kakabsat. Why? Because amuda nga the crown of life. Be thou faithful unto death. Aging gat patay kakabsat, handa imibet ti Apo. Aging gat patay, kat talaga nga nagserbi dalatay ti Apo. Si bibiyag, hindi si bibiyag na nagserbi, daging nga matay da. So we live and die for the Lord Jesus Christ. So nga kakabsat, dahiti lubong aglabas, dahiti lubong panawan tayo, kati kamayatan na adadanunan tayo nga pagyanan sa dilangit, plus adapay di kito'y gungguna nga ito ti Apo. Heavenly rewards. What a blessing. Amen? Oh, iso nga, anat reward yun dilangit, kakabsat, adamala reward yun. Amen? Buno, buy-buyan yun tula, di kita maawardan. Mas jayak kumamot, naktultulo yak, hindi kong kunamtok. Nagsolwining at kumamot, da kumamot kanyak, di nga crown of rejoicing, kung kunam to. Kakabsathan ko mga dete, viewer ka la, wano audience, wano spectator kanto lang nudikat, maayaban tumuntanagan mo. Amen? Oh, Erwin Sao, kunada, crown of rejoicing, pak! Tapos nagadungag rimat-rimat nga bitun na, kaadot na sa ulwiningan na. Amen? Oh, iso nga kakabsat, dagundaway yung i-share yung live stream. Oh, pastor, nagadung kaming problema. Permi, nga iso, iti permi. Kakabsat, don't let your problems overwhelm you. Hanyo palubos nga digiti pagkakumikuman. Kat isuda, iti mangpunot pampanunot tayo. Wayaan tayo, kakabsat, ti pampanunot tayo. Aramiden tayo, ti trabaho, ti Apo. Number 3, kakabsat, itang maleng. Mabaling nga dito tayong aglipas. Kat inakton pumakada, amen. Number 3, because God is about to unfold greater things. Why we must keep on going? Because God is about to unfold greater things. Tiapo kakabsat, kat He is about to unfold. Ano kaya sa unti unfold? Lukiban nan, dagiti sumaganad nga pahinakan kapitulo ti biyag mo kat nagpintas gayam dagiti isagsagana na king ka iti dayto nga biyag. Adda plano nga nasaya at tihapo king ka. Kat gapulaan ka, di pa nakaupay mo kat di mo intuloy. Kat ngan-nganim gayam maragpatan dagiti nagpipintas nga blessings nga isagsagana tihapo. Philippians chapter 1 verse number 6. Philippians chapter 1 verse number 6. The Bible says, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kung natiyapo, adain rugina nga naimbag nga aramid kada tayo, kat ilipas na, meaning to say, hampay nalpas tiyapo king ka. God has something in store for you. Adapay plano tiyapo ti biyak mo kakabsat. Aging gana nga si bibiyak ka tinabaw ti daga. Adapay kayat tiyapo nga aramid ang king ka. Dayta kumati kitam itang malem. Apo ko na adak dito Hawaii. I feel stuck, gaputa naka-lockdown kami. Tapos siyempre hanggang nalakatibiyag dito Hawaii. Awang pagkikarkaruba hanggang nagdumapay. Apo anat isagsaganam kanya ka, apo anat planom itibiyag ko, dayjay ti saludsudom iti apo. Amen. Because if you look at it, God is about to unfold. Lukibon nan, dagiti pahina, kat isurat nan, dagiti nagpipintas nga pakasaritaan, istorya iti panagbiag mo manong nemeng. Amen. Apintas nga pakasaritaan kakabsan. Amom nagbuyag at manong agding at manong neming turay ka nagluluasit. Ngam no pakasaritaan iti parabor ti apo ti biag mo kakabsat ket tears of joy. Tears of joy. Iso nga don't quit, don't stop. Amen. Don't be discouraged, don't backslide. God is about to unfold greater things. The best is yet to come. Kung nada ta restaurant na wakat i-reserve amlat ta deta, tinidor mo. Di nga may kakabsat. Alaan da platom kada kotsara mo, kada baso mong igamam ta tinidor mo. Apay kanong igamam ta tinidor mo. The best is yet to come.
course meal, dito yung panagserbita, iti apo kakabsat. Kasi di first time ko first time ko dito course meal. Kasi buffet lat amok. Dito course meal. Nag-birthday ni Pastor Abante, na iban na kami. Di may isang restaurant nga 5-star, di klase, J Manila kakabsat. Timo nang impasango, dagat, di kitay sabaw, hindi ko ang pansit. Dito lang, ti kanon tayo. Awa na, namo, dito 5-star. Agsaw-saw yung 5-star hotel, dito lang di servida. Naakakabsat, sa nga puno nga putahe. Dumano nakti pakainom kakabsat at give up jay chango, awanan, absuga ko. No mabaling ko malang mapan isarway ang ta si Artap no damang pagyanan na digiti so marunong kakabsat. Anyway, naramanak mo to na ya. Uri irwar mo ta naramanak mo to. Kastat Christian life. Ado ti problema ng agsasaganad to mo ta pamendisyon. Iso nga hangki agkuit kakabsat ti pa nagserbiyo ti apo. Hampay nalpas ti apo. Madama pela ti istorya, amen. The best is yet to come. O, di istorya ni Pastor Johnny Day. Nga mapan napanggimatang ti kwa, di kita payloader, di kita equipment. Kapag tagkalit balito. Kakabsat. Gimatang by the property, 1 hectare. Rinugyan ng tinagkali kakabsat. Nakununagan, 5 meters sinakali na umulamaan na balitok nag-give up. Inla ko na amin na equipment. Iti may isang apada na nga kalkali mo ti balitok. Ginatang nakakabsat, impatare na tipan nakaupay na. O, hindi sinublat, dito nga gimatang kakabsat, hindi ipakagat na, dito payloader ng kakabsat, katang ko na nag-uunay. Apo, inananusan na kakabsat, nga inangat na kasdegat, balitok. Gayam kakabsat, 2 feet lang nan. 2 feet lang nan, na dati balitogan, ngam nagsardan na upay kakabsat. No maupay ka, kadag backslide kag subli ti lubong. Panunutom dagiti mamisam ngayon sagana ti apogin ka. God has prepared greater things for you. So kakabsat, we must keep on going. Amen?